masabtan man o dili masabtan, okay ra gyud. So kamong mga asawa, tumana ang sugo sa Ginoo ngadto sa inyong bana, nga way pagpangandoy nga masabtan kas imong bana, nga gamahal day kaniya, mao din ang maglungag kag sayo, ayohon gini mo glaba ang iyang mga gisulob na nabulingon na, imo jung utahon og maayo tungod sa imong gugma nya mudan gyapon kas imong bana sama imong nutawan dere danghang naong nimo mo ni hurot og limpyong buling ana baron ana kadtoy gusto nako usawa pa to nimo labhi sabaan pa jud ana sige lang dawata lang nya mulungag pag yug ka magluto kag para pagkaon way lami ani liwat nis naong nimo way lami ana sige lang. Saon man yun nga ang lami niya kato namang silingan. Kato bang to, kuanan din siya, balutuan din siya spaghetti niya, maghinungitay dayon sila